Lala paper khat ni kalau wei khun ki ai ki jinang jistal ong ba Charles Mangar MLA ke mawati bakan kum kongsan akasi pemna result Q class ikna school Shining Stars Secondary School hanong ka Ari Boy District ka ba hapo ka mawati constituency nagam taw snem ajar san bakin Q ki class babut kham halo jung snem ajar at reo kajing pemna result jong ka school ka long khan reu trik no pra ajar opsan kabakatai Islam jing start badang sedang seng haus nem ajar pra dak blang Church of God Meglian Assam Mentah kalau kenjo saya kedan secondary school daga jingnang roi jingdon gi khna pule ringkat gina kai hapo jongka da sis pasan phongot ni gi khna bat kumba shi phongot kina kai uba Charles ulong banseng school kamlong ga basok banama ge jing jong school kumta ulakular banera bat menta un pendap no ya kabo ulakular kabolong bunera belasan hajar tingka bat bagatai ge song pisa kan long renti san hajar tingka man laus nem kat bau dang long MLA bat yaro ru gi sekri na hikai kibla tristom bat menta kata ke Islam kelas dang pau nadu baklarung syakathop yakun ya ke SSLC nadu snam aja arfo babai khna ila pas bahak klem duna ya ka san % nadu kata ke snam tat hadu menta namar kiwe gi jing duna kum gi kenro ba gi jing tei ha ke school long bo un sairap ha ka snam ban bot ling ba gi scheme sarkar bat kiwe kiwe Hagari ke juga sengi ubah Charles loyo ban sami result ki khna buan ningkong ban ringkar ru ki ten sneng kedin kraw ki khna school bakin minot ban long ki riu kraw po gari maka jing job kam dei ka bajar khat re ka dei ki jing trei stom lasa khilang ha jing sam result daga jing don lang ki kimi khpa ino punya school ino hikai bat ki khna school kat bangadang song nga perkhat ya kebalang ublay hang ni kebalang hang ni kapadadai kebalang ka bahe palat ka bahe giway mo at ispa tali gilong yen em tienrei ban sim ya kasinjam ban sen school kamlong ka basok kedan kijing ong ka baong kum ni if you are planning for a year so right Lari perkhat tang nang mendai sistem surat kebalamen. If you are planning for a decade, lari perkhat tang nang mendai sistem plan trees tung tang kiding. If you are planning for a lifetime, educate people. Lari perkhat nak mendai kalawai gikun gikti, ai kecing nang kecing start. Namar kata ngasudai ban appreciate. Ban ai ke jingero anak kebenta kebalang kebadan ke vision bat commission ke jing ijna ke jingnang jing start kalau kebadan kam hadu kata George Washington gawe uang education is the key to unlock the golden door of freedom ke jingnang ke jing start ke diu shabi ban pli ya ke jing khang sia jong ke jing lai loi so de ban ai ke borom ya ke balang ublai ngelawan sisin hang ni ngelai kendo ipi bat ke jingwan jonga ke tu sin ke baningkong kelapan keta enga perkhat enga keno ke jing khia ya ke balang ke jong pi ban sen school kamlong ke basuk ban siu tulap ikinong hikai ngalong charman jong ke school hanong jeri ngasutu katno kijing ban siu tulop ikino hikai kamlong ke besuk tingalawan hang tugasin ban ngalai kijing kular bangan yarap sanpo hajar sistem kat bangandang long amale adu ajar kupra timrasni ngawan pendep iki ke kular nomor la kutsnem kan ai kata sanpo hajar la kata piat kan long kumba piarap ikino hikai dese ka management jo school ke jongpi Aku juga por ngasim ikanel kalat ke kabu ban ai kuplay kino hikai ngatip kat no sacrifice nak bentang kali ke school lada piwan baik tang nak bentang ketulop ngatrai pilade ban pep tindai nama bapi ban hikai ban pikwa ban kentiu ya ke jenang ke jing start hakane ke dong bagathan ke jongi nak ta ke daw
PIT yelade pilan yelade ngarung asode banong blame good kuipi. Thank you so much for your hard work, your dedication. May God continue to bless you. Blame good kuipi kinong hikai. Bapinang yo susu kijing good ku now blame. Ngawan hagani ke school ngayu I kijing duna. Hendai ngasu sarong pat bandang ni ke school kimi ikna. Hakini ki area jongi ngala abanong ba imat kalade gawe ke school ke English school ke Kisdang. Naman hakini ki area jongi ngimdadon ke English school. Ngi dak sedang mencim senam. Belang boleh dak sedang mental na do ada poem pesan English school. Ajar kran. Bila sedang na do ajar kran. Di bila sedang ban yele matrik lani kata ke SSLC biong secondary school living certificate nadu arajar arko. Bat nadu larang bakla. Nadu kasnem ke bapiele ngasukemen bakampat judan gerzol ke bolong below 50%. Kalau baik 50% above, berkidon kisnem ke bapio 100%. A big congratulations. Nak benta ke school ke jongki, principal headmistress bat ikino hikai baro. Ngasudai ban ai ke jingiro yapi. Ngasukemen bapilabon gikna. Kita harus sispa san pongot ikna school. Pongot kino hikai. Tinrai komunong mi kmat ujongpi. Apa ngapet ngayu I ke jingduna. Kini fencing ke berfikir kasi ke school bidang perlong krumi mana dan jaka kini ke school building ke berfikir dikitin filong di badon bok ifon ni ba sempang leng do ngai ong bangan slate play ke school hang ni hanong ka amo nak ni ke Rotary Club berkirap itu yang ong lahai play I ba susah sih ngai ke jingiro ya kini ke Rotary Club ke lahai ya kini ke yin school ke jompi kini ke building ke ba dan suppletion. Tidak kalian jonga bangawan hagli ke step ngamwan pili ngawan ro banong yipi dan saya rap na kalian jonga hagli ke senam banwan katuk ne kam teli ki kamera nam taga school ke jongpi bangin sampai ngin saya benbai bahapat hag bayi day bakali ke fencing ro ngala ajisang la ekran magani ka hap hapit blue di road kamdon ke provision banle fencing Rele se lembaga retaining wall ngilaban adjust na se ikram executive engineer ngin se penbet ke ege bangilaban de nak kemunta ke school ko jom ngidon kam ki school ki pabiang ki school ki pembei ke bangi ekran ya ke quantity ki school ke bangi ekran ya ke quality ngidon kam ya ke quality ngidon kam ya ke jinglong juga school bagi kena kin me nak ke school ko jom